Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Hlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Sawubona mlaleli, ngimvelo wasemelane lengubukelela kulolu hlelo lolingena njalo ngemva kwetindzaba tensimbi yesikhombisa njalo ngemasonto. Sihamba naye lapha ke umfundisi babe JV Dokotela Mazibuko ubuya lapha ke Babane Alliance. Siba naye ke lapha kulolu hlelo lapho kona sibuka ke ukuthi impilo injani ekhaya lakhaya emakhaya akhiwa kanjani kusihlwa nje sisikuthula emakhaya. So khona umfundisi besilapha iviki liphelile sinagogo Elikhele gogo Stella besinaye la nalamhla sinaso sivakashi la sethulela sona umfundisi lomuhla ukuthi siyicala kuphi inzima yethu noma besinagogo lapha sibuka indzaba yeLive sibuka indzaba yeBuve awayibeka umlomdzala wasitshela lokuthi ilahlekepi yini lokumele kwendiwe. Kepha ke anginike umfundisi lishonile welasi. Siyabonga simelane sikusele wena siphinde sikwamukele nawe ngoba sengithi lesiphethe tindzabo sikwamukele simelane ehlelweni njenga driver semukele umbukele ekhaya. Sijabule ukuthi sokuvele usethamele kulesikhathi. Ngiphindze ngemukele sivakashi sami lapha eceleni kwami lasihloniphile timvula tinje kulamalanga. Ngiyathi ukuthi bathi timvula kude thina sathi ukuthi timvula tikhona ngoba funa sesicorrecte nalesi Swati umlangeni lapha Stanley Dlamini lo ngumphathi ka-Arts and Culture. Celile Nkosi ngoba vele ukuto letotindzaba sase sithi kasivale ngayo iminyango kulesihlokwana lesi lapho sikhuluma khona ngeBuve nekubaluleka kweBuve nengoti mhlambe kulahlekelwa Buve even. Amen. Ngithemba ukuthi beniqoqile emfundisi ukuthi utaliphamisa kangakana ilikhuba noma siyibeke lapha nagogo Elikhele evikini liphelile. Sibemukele mlangeni, sibemukele Nkosi njengoba sika kwethulile lapha umfundisi. Ngicabanga ukuthi hayi asivele sigibele tikwayo Nkosi Buve buyasilahlekela nakulahleka Buve so sikulahleka bonguwe Nkosi ngeutati ukuthi etinyoneni unyonini etilwaneni usilwane bani kanti kumcoka lokudadi ukuthi ngubani kufana noma nje ulikholwa ufuna udadi ukuthi wena mbamba nakuthiwa ulikholwa la Kristu yini likholwa. Sawubona Nkosi. Asivusela mnguni sivusele nasemakhaya eMaswati. Amen. Sekunjalo Nkosi. Naye insizwa bejathi ngebuncane bakho nala office nala ukhona wethu emasonto enyathi. Kepha ngiyacabanga ukuthi kulamalanga so ukhona ula kukhona lo ngasihlebulela kona ngeBuve ngoba sikubonile uhamba neMaswati uyangishiya asikise emagabasi Maswati akhombisa ukuthi eMaswati iBuve eMaswati bunjani. Siyabonga ngoni siyabonga nasemakhaya umuntu mhlamba angabuyela emva kancane ukuthi Live mhlambe noma ke Live kade leAfrika laba nenhlanhla lembi. Inhlanhla lembi ngilokuthi kuchamke bekhamba batol colonizer. Indzaba yecolonizer emave akuzange kube indzaba yokuthi mhlambe kwadendakalela. So ukhuluma ngalabo mandla ngengwenya. Kunjalo bayiplana. Uyabhala lomunye ngaguglisha bathi Lord Macaulay nga-1835 eParliament yaseNgilandi. Uyakhuluma uthi ngihambile iAfrika yonke ngisuka endla ngifika endansi kude umuntu lengumkhanzila ahluphekile kude sigebengu lengingasibona kude umuntu lengumkhanzala la ngaphandle
uthi uyachubeka uthi kutawuba lukhuni thine bengilande nasiyawuthi labantu labo sitawuba khona yinye indlela lesingaba khona ngayo labantu laba banamathele timfundzisweni tabo labantu laba banamathele emasikweni abo labantu laba banamathele tinkolweni tabo labantu laba abakahlupheki uthi ke kepha nakungenteka sifuneke yakhona yawumela ukuthi sifike sephule lobungibo babo sephule lamasiko abo sephule lendlela labakhuliswe ngayo kuze ukuthi batawuthi nababuka thine basibone singcono basibone ukuthi angeke bakhona ukuphila ngaphandle kwethu sendlule lapho singene la etikolweni tabo sifake lemfundo letawuthi ubuka bona awubuki lomunye umuntu ngaphandle kwabo awubuki lolunye ulwimi ngaphandle kwalo baconza ngco elwimini ngoba thina nawe sitawati ukuthi na ufuna ukuhlakanipha kwelisive lesitsite kula elwimini lwaso na ufuna umlando welivele litsite ulalwimini laso bendlule lapho bathi ke cha uma ngabe kuyawendeka sifinyelele kubo siyawufinyelela ngakuthi vele sifike sichinje nje lendlela labafundiseke ngayo bese babuka thina njengoba bafika labafike baphatha emaAfrika ikakhulu laba beFrance basibona nabababusa yonke into lendako khuluma njengabo wemphatha njengabo udla njengabo uhamba njengabo konke nasiboleka singisi bathi kwakuyi total assimilation lokho kusivele lulwimi nje umuntu okhuluma French ya ngihambisana nawe ukuthi soyicedzile mnguni lokho kusho nje bozama ukuchaza ukuthi yini lisiko yeah isiko lehlukene kangithu tangible and intangible loktangible ngilokho kuphatha lelesithi nawe wakhuluma singisi ungathi symbolism lokusho ukuthi nawe ubona umuntu wavunulile uyakhona ukuthi lo Lswati lo ngumZulu lo ngumXhosa bathi ke bona that material culture asiyisuse okay bendlule lapho intangible heritage ngilento lethi ke lendlela labafundziseke ngayo asiyintshintshe bendlule lapho ukuthi lokulokwabo lesitawuthi thine timfundziso lelengithi temini intangible heritage timfundzisa sikhweshisa fundzisa labo khokho la sikhona khona silive kwaze kwatsinzeka ngisho tibomo kwatsinzeka ngisho emagama tsinekela kangwane sinenhlanhla nawe yalabo Mozambique ukhanza kunemuntu usibongo sakhe vele semaPutukezi uye la esikhwanhlandi vele uyamkhanza lo muntu usibongo sakhe selibhunu noma selindiya noma samyana ithi lento lenhloso kwakukwenda lokho ngifuna kuya kulomnye umuntu wesibili uthi labo Thibeni nakakhatikolo la kangwane lesinye lakasaka iswazi uthi ngiyafisa ukuthi lokutawufundwa lapha esikolweni kungawakhweshisi lamaswati kubanga amaswati angifuni kuya ukuthi ngabe labo Thibeni wayibona in curriculum wayiphasisa inanga bese iyofundziswa kepha thina nawe sitawukhumbula ukuthi kusithethe isikhathi kuthatha tifundo temasiko sitifake ekhatsi eklasini nje uma nyalo nje ungasi sekuyazi ungasi ngikhathi usiqatuluka ngathi 1968 ingwethu la emehlweni exactly ngifuna kuyaphi ke nalapho dlamini ngingawasimelane ngingahlabi lweni akufundziswa buve kukhulunywa nemthoselana wekukhuluma Siswati hayi buve bulapha
silungutiswa nje kancane elulwimini. Kusho sibaphumelela la khuluma ngabo Dlamini lokuthi vele ufuna ukushintshwe lengqondo cabanga nalemfundo vele yafakwa iyakhweshisa vele lokho lo ngasithi sekubuya nyalo sawu kanti into yethu yihle ngibona lokunye nyalo ukuthi hey bengeke ngale kuba liswati lo muntu nje bekabukela umgido lapho uthi hey man uyathi yihle info yemaswati ungathi lo muntu ngasi acabuka lamhla kuthi kaze kuhle kuba liswati buhle buve asenginobuyela nje elulwimini lolwimi lwanoma ngisiphi Sive ngilolo lenta ukala ukuthi lesive lesisihlakaniphe kwalo ebebengingabekisa nje ukuthi nasikhuluma ngokuthi lulwimi lukhomba ukuthi Sive sihlakaniphe kangakanani ubona ngale tisho takuleso Sive nawu tilandzela ukuthi betinako nekukhutanako betinako nekukhutanako betinako nekukhutanako nemagama kuthi ligama lelithi ngidawusuke ngibithe igama leliqosheme kanye mhlambe esihlelweni lokukhola kepha i-society beyinemagama lamabi ekubita into lethinte ukuze ukuthi ungenokhona kuyenza nalithi nje siphinge ithi-ke lenzaba kude umuntu losihleli lana langathanda ukuthi mina ngisiphinge bongo noma nali nje nalisho umngani ithi-ke lento umshwedla le vocab beyekhuda umuntu ofuna kubidwa ngale exactly uthi-ke Magawuli nakakhuluma uthi asikuphule lokho kuze ukuthi batawubuka lokwethu ukuthi kungcono thine sonke losimela noma lesihlela kude la ngathi nakazana ashaya ukusikhulumela ngisona yibe sibhala basibhale ngisho singekho solo ibuya kule nkulumo yamakhawuli kuthi phula lokwabo kuze ukuthi batoqabanga ukuthi lokwethu ngibona kungekho ithi-ke lento sengibuya ke kulendzaba lathi uthi umfundisi kwentekani nasesiwaphulile lamasiko indzaba icala nje ekhaya kokuthi nangikuboleka imoto ningakuniki le manywana itawuthi le moto nayifika la etingongweni kumalagwane kufuna ufake lokho ema-spotlight kwetingungu utowenda njani noma awukanikwa ukuthi kufanele uhambe kanje exactly wendlule ekhaya ute community uma ngabe le community seyifundziswa ukuthi nine seniyawubuka eNgilandi tindzaba tenu nasenifike la seninedinkinga khona nenda njani Sive nasenifike la seninedinkinga khona nenda njani niyo inkinga lekhona basemali bathatha nabatokulwa bathi kune genocide lendiwa ama-French yafike yabhidlita letakhiwo letikhomba buve babo anzi ngisho ngathi material card ngesikhathi ubhidlita letakhiwo letakhabuve besive lesitsite usuke uthi ngangufuni lokho sengifakani nakwami bathi ke labasemali cha sesifunzile igenocide asibamixeni ka-ICC sithi ke kunenge kude live la eAfrika lelingazange libe negenocide nalakithi lokuthi nje ukhona umuntu bekashaya ukuthi akakhulume isingisi igenocide ngoba phela kusho ukuthi wawukubulala ukuqedza inhloso kwakukubulala lamaswati sithi ke lana sikhona khona silive kuyamela ukuthi sibuyele siteke letindzaba sitilethe letinhle talobuve bethu asengibekisa ekhaya kuba nendlu yakagogo isikhathi lesiningi nakukhulumeka mhlambe thina lesamabandleni ngisebandleni mina nasevaji kepha ngicela ngasho ukuphi ngoba engceke kula sengifakululela ngithi ke le ndlu yakagogo ikhona buhle bayo
buhle bendlu yakagogo, it was the symbol of peace la ekhaya and unity. and unity. Nanema conflicts ekhangena endlini kagogo. Iyafanana nanatindlu iBhayibheli lesi tindlu tekubalekela tekuphephela refuge. Ilawo emadolobha lapho umuntu nangabagange khona abalekele khona. Fortress. Ithi ke lento uma ngabe make nababe baqabene. Make nakafuna kuphepha uyakuphi. Esiswati sethu umfati wangena endlini kagogo noma ukwade wanomthinzi. Kwesithathu naw uthatha umfati ekhaya thathela babo wakho. Uthi sithi siswati sethu umfati wakho ecala ngumfati wababo wakho. Kungendeka yena ukukhanza soshaya babo wakho. Umfati wababo wakho. In principle ngibabo. Ngicela kwenza ngendlu lenye institution lesiyilimete ekhaya. Ngaloku letha letinto leti negative. Ngulendzaba lethi kunesibaya ekhaya. Sibaya sasekwemukela abantu labafikako lakhaya labasha. Ngesiswati nangabe umuntu ayobeleka uyabikwa esibayeni. Ngesiswati nangabe umuntu atothatha lomunye ungena esibayeni. Itsini lento? Ithi lento sibaya by definition. Yindzawo lephakeme kakhulu ekhaya. Sine nje emaswati nawufunza iBhayibheli lithi Jesu watalela esibayeni asithuki. Akusinzawo ekudlalela vele esibaya. Indzawo lezihlonipha kakhulu. Ngoba esibayeni ngilala kufikela umuntu nakafika lakhaya abeleka tokwenza kanjalo noma sekahamba. Uyahamba yokwenza. Uyahamba mhlambe somthethe Jehova. Ithi lenzaba Akendlule. Sibaya besalo. Ithi ke lenzaba kunalama institutions lebathi nabawuplana ke bathi asiwabulaleni. Now sithi sibaya indlu yakagogo is a symbol of peace. Nasicabene lakhaya sesela njalo. Iphela lapha indzaba. Kukhulunywa lapha nangabe bakhothisana umlomo bakhothisana khona lapha. Yeah, lo sesenda Njani ya? Sekude phela tindlu. So sesiyendlula siyakumake sewuqabene nababa. Ubalekela kuphi ekhaya kuwo. Ngoba ngesikhathi lo muntu atokwenza la akatsheli thina utshela abantu abadzala balakhaya. Kude umuntu la ngeke amlaleli umuntu omdala. But siphumile lapho semangima emaholeni sathatha abafati emaholeni. And nakusuka lama conflicts. Ubuya eholeni zakusena muntu leho. Ithi ke lento ngabe vele ngesikhathi si-attack besi-attack institution noma besi-attack emaswati noma besi-attack buswati. Ngoba kufute ukuthi sikuhlukanise mhlambe kwesinye isikhathi lokholwa ngiyakholwa mina Mnguni uthi David nganelanga ngivile ngaJesu ngivile ngawenkosi but ngedlulile lapho ngikubona ngimloya. So ngithi ke inkinga yakhona kukhona nakulezi indoctrination bomakhawuli labetanako kwaba indoctrination le attacker ema-institutions bafake against the belief system. Umfundisi wami uvamisa ukuthi uyamshumayela umuntu amukele Jesu konke lokunye kuyadohlokela. Nangabe bona atsatshala ngeke umfundisi athiyeke latshala but ngilo Jesu lasangenela kuwe latakutshela ukuthi yekela lokhu yekela lokhu. Ukuthi kulombuso lo kuqhutshwa kanje kuhanjwa kanje. Exactly. Ngoba wena solinxusa la lombuso. Exactly. Angeke nje linxusa la lakithi lifele lithi lena yeyentani nje uma senda thina. Kepha na lifele lithi thineleka gogo. Siphila kanje, sikhuluma kanje na senda kanje. Ngifuna uyisonga ngokuthi the governance of a family wa attack culture iya collapse kuba ngai conflict. Yeah.
the governments of our society wa-attack-a le culture yalelo live iya-collapse. The governance of any given country wa-attack-a le culture iya-collapse. Ngiyalithanda live lase-Iran ngoba nasebhayibhelini likhona, even though belibitwa ngaphesha. Ngeke uyihlukanise inkolo yase-Iran ne-governance yalelive. Yinto yinye. Nanathi la kangwane nawunganaka kahle i-governance yethu nemasiko ethu inamathelene so nakungendeka ukuhlukanise njengemave la kuhlukanisile na singawakhomba mhlambe bomakhelwane nalabanye labakuphi kuphi nalabanye labakuphi kuphi now understand nje history yalabo Sahel region lamave lawo onke past 3 weeks or 4 weeks bekune makhuzi bazama ukukhweshisa iFrance because there was genocide on their culture, there was genocide on their movie. So sithi ke when you attack a culture, when you destroy a culture, you destroy the governance of individuals in a given home. Uthi lo muntu akaphile nje lenye impilo langayadi. Umnika i-manual, I mean umnika i-object le manual yayo. Kodwa kufuna isebenzise lento. Kepha kufuna isebenzise lento. Akumangalisi ukuthi emakhaya abhidlika kanjena. Ngisho nalomhla uNkulunkulu soluthi uyakudonza kuhlukana kwalabathethene. Kodwa lo mhla sekuyifashion lokho. Kanti ngala eBuswatini bethu kude kuhlukana. Siswati nje besikahle. Futhi naloko ukuthi labanye babona lamhla ukuthi hey yathi kwemane ngihamba nendlela naye. Likhaya libitwa ngabani? Imfati. Kusho nje la ukala phakathi la ngiyabekisa lapha ngalahlajwako la lapha ukalamhlanga la lapha ukalankosi la nangabe soladzelela masibuko siyamqosha simtshela ukuthi hey la ngalakhomalo la ngiyabekisa suka wena uhambe uyohlala lapha entsabeni lokuthi lamagunya aphelele la kepha ke lamhla le mfundiso lento leyafakwa umlumba akasabi nje ukubhala ukuthi so divorce ka13 ngiyabekisa kodwa nje nangaswa nje kube buqhawe lapho usho nje umfundisi so divorce ka3 sithi ha lihlazo lelingaka lento yimbi le kube mhlambe lo buve bethu bebisese khona lo Buswati bethu bebisese khona ngabe uncane lento le ngoba nangabe sikholwa mbamba singemaswati la kholwa besitakwadi kusinasi uNkulunkulu ngiyakudonza kwehlukana kwalabathetheni asisamsabi uNkulunkulu ngibona la makhaya sekanjena lo muntu uyabhala lomnye professor wetemasiko uthi sono lesikhulu lesingendeke evele noma ngiliphi emhlabeni ikakhulu kade thina emavelo ongazothi besiphethwe ngilokho ukhanzela olwimi lwakhona lufundziswa ngalolwimi lolukhulu loluphethe uthi naw ungathatha uthi uyalala kufundziswa khona siswati whether kuse college noma kuse university ukhanze lesiswati sifundiswa ngesingisi uthi sono lesikhulu uyendlula lapho uthi it is genocide uyabulawa exactly ngoba ithi lento ngesikhathi ukufundzisa ngalolwimi lwalomuntu wekuhamba uphula tintfo letitsite letila elwimini uyawukhumbula sinangicala ukukhuluma ngitsite incola lenkulu yemasiko lolwimi onke amagama lakhona even whether yinto longayiphatha ngesandla material culture noma yinto longeke uyiphathe ngesandla kuqhamuka elwimini ithi ke lenzaba nakungendeka lo lobhalako uthi nakungendeka ukhanze uthi kunelwimi lwesive lesitsite lolufundziswa ngalelwimi lwebelungu kuyawuba inkinga kulelo live lelo kepha ke njengoba sishido ukuthi ebemane le discussion leni yaba khona nga1968
ngoba lele sekukhuluma le genocide solisaqhubeka Zolesiqhubeka. manje ke ithi ke lenzaba lala sikhona khona silive maye bekungasebenzela kuthatha imanual yala ivele kuthi into lemnanzi mnguni ngekuthi ukhanze emaswati ananatelana nakakhuluma nawe yakulamanye emave ithi lento nawuthi nje into lebesijwayele Daniel Arab Moy bona bananatelana but ngeke ubitele igama lakhe ungasho ukuthi wena mswaba Yebo. Daniela umsawa moya. exactly noma uye eBhayibhelini kanjalo nawufunza lethi must ecakade ama genealogies so ithi ke lenzaba ngabe vele thine siyayinaka yini le genocide lekhona ngoba letinanatelo betisita ukuthi emaswati kube likhulu icabana umuntu na ukhuluma naye mnguni wayekela ukuthi mnguni ngendebe sokukwatile waqala nje ukuthi simelane mazibo wagcina lapho sokwatile kanze emaswati nakakhuluma khanza semhlanganweni noma inkulumo ijule kwayo uva bacala latinanatelweni lesive lesisakhelwa kuthula nakasi nemuelasi kusho ukuthi kukhona lokuhamba ula elwimeni dlamini kuthi kuze ukuthi sitawuchubeka seyikhulume lenkulumo angumlanzi ngumlayela ukuthi yena ngumzaba ngifuna kugcina ukuthi kulamalanga ngena into lesithi artificial intelligence AI seyikhona inyanga kaze kwaqala kule genocide manje kusho sisesifembamba phela kungabe kufakiwe yini lukona nje lolimi lethu nase sitakubuyisa la eSwatini nje ngase alithuthuke lolimi lwemaswati akuthuthuke buve azento kubekisela uma ngabe abhala umsebenzi wasesikolweni noma wasecollege angibekise ngabe mazibo atawuthi mkhulu wakhe wathi kule topic le na uqabanga khona la ngakuthola afike bamshisa yeah good naka ngafika athi labo Tsibeni wathi nga 18 man ukhona la ngakuthola afike bamshisa kepha nangafika athi wathi Winston Churchill nga 1940 ithi ke lenzaba soqala ukukhuluma kanyalo yeah now you are talking i-artificial intelligence lelethi lokhu lesikwatiko thina maswati asikhohle kungendeke bese sakurelegate sakwenda kwaba useless kwenda ukuthi singakhona ukuphila nento ekhamba ithi lento asengilobekisa lo ukuthi nakakhuluma makhalu uthi angizange ngikubone ngisho ubugebengu kwakude majele ngoba lo mango wawunedindlela tekudisciplinana ngecatulula tinkinga ukuthi nangabe wendeke kanje kuyawendeka kanje asengibekise nje ukuthi sine maswati siyathi ukuthi nawuthola nemfato yomuntu tinkomo vele tiyawuthi licala kusukela lapha uNkulunkulu waqala wabeka tonke letinto abeka similo sakhe yes yonke imithetho lekhona ithathelwe lapha yes so ngizama ke ukuchaza lo ukuthi mhlambe vele bekungasisita kusisebentele singamaswati ubuyisa lama institutions ngoba ngiwo lele swa understand ngcono kunaloko ekhaya ngiko lokutawukhona lokho ukuthi lamaswati akhona abuyisele kuthula kwawo ngoba lokuthula kwawo kubukakala sekustandard lo ukuthi uthi umfundisi lo ngathi kubi ngilongazothi umhlaba soyakutfokotela sizathu ngokuthi lo mhlaba lobekwendiwe eMozambique kwakwendiwa nalakhaya naseNamibia naseBotswana lokuhlikita nje lamasiko so ithi ke lenzaba mhlambe ngibathandzela ababo Botswana nakubo Lesotho balikhuni ukukhuluma singisi yeah ngoba ithi lento kuze ukuthi utokhona kubuyela kulokwakeni ube nekuhlakanipha mhlambe lekungeke kukunikete inkinga nawuchubekela phambili kungcono lokwakeni sine nje besinawo lama intellectuals ngokuthi mina ngiye ngithi nangikhuluma nabantu ngithi uNkulunkulu nakadala umango lotside akazange udalela ukuthi uhlupheke na ufuna into letside
uyathi ukuthi kureke ukuthi ungafika emangweni kuthiwe kuthi inyanga yalamangweni ngoba uNkulunkulu wayidala nje ukuthi umango ungashoti ngezinto lezithile la emangweni kadzeni bekwathiwa ukuthi nangabe makade ethwele lanzani make bana tombelekisa lekhaya sakhula thina sathi ukuthi umuntu ophethwe shashada utalekhaya batomgwedla shashada ukhona lo make lokwatiko sibuya khona lapha emashashadini lokunye kunayindzaba yebathakathi umango boba nebathakathi i-function yemthakathi is for disciplinary purposes kude umuntu leyoganga emangweni athi ukuthi uganga kwakho kungendeka kusotheke umthakathi lothile so ngizama chaza ukuthi noma ngawudadisha kulwane letinto lengikhuluma ngato tikhona ukuthi timbuzi yes tikhona ade kufuna tihlale ti on toes ngoba likhona libhubesi kuyeta ukhona nalotingelo nenja yethu nelibhubesi kanjalo nebantu uNkulunkulu nakayidala i-ecosystem yemuntu wayidala such that kube nema-interventions kulama problems letinkinga kube khona labatawuletha tisombululo exactly laleli sehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo sihleli nababe Stanley wakadlamini ubuya lapha ke kuyiwa inhlangano lebuke tindzaba temakhono nemasiko ekhaya eSwatini uyilanze emuva yena ukuthi sifephi sifika khona nje lapho buve ungathi buyanyamalala kuthi kwangena sifesane lesasifuna ukuqothula imbokodo nesisekelo manje ke uthi sesekhona lesifesane singasincanza yini hayi asiyitike nemlaleli nombolo yethu visit 2406 ngaphandle yomfundisi khona lafuna kusho kuloko usithe ubeka umuno udlamini ngona sesive umlaleli ngoba inhloso yokufaka lesicephu sisuka lapha bekungukuthi emaswatini akithi asibuke lokuthi sesikhweshe kangakanani lokukhwesha kunemphumela lothiti kunemthelela lothiti empilweni yekuphila kwethu kunento la icabungile nje indzaba yokuthi ngesiswati nangabe ubese uyanyenya suyawuvusela umfadlo ngasiyo wakho bokuhlawula nawungake lakithi nje yalokuthatha nje mhlawumbe iminyaka ebembili bemthashwane emuva noma ibemine dawumangala ukuthi ngenteka kube khona netijubu etinkantolo letenda ukuthi lokho ungasabukeki kububi kuliqala eveni lo lokwenda ke ukuthi ngithike mina siyapi laleli lithuba lakho na ukhona emoyeni sawubona babembethe sawubona isikhona mfowethu sasingivusele nelibandla lonalo e-studio ngosiyami ngithi yezivi inkinga lenye lapha lesigcina sihlangana nayo lapha especially la ekholweni nje ungathi sigcina ungathi sesiyadideka ukuthi lenye letinto letendeka la ku-culture nakuma-customs isuke ibonakale vele i-ungodly kumbe engathi ayinabo uNkulunkulu futhi un-Christian ngoba phela uNkulunkulu bunyenti sekhona le Christianity lokufaka ikhathi kona nje lokufaka dona letibaya ngoba isikhathi esiningi letibaya bethu khanda ukuthi sigcina tifaka nanaba lesithi bakithi labafa bakadzeni sithi ngemadloti kani cishe isikhathi esiningi ubuKristu abuhambisani nako ngoke lokugcina kudida into letinyenti levele lokumcoka ukuthi sithathe lokuhle phela kwethu lokho lokumele siqhubeke nako sikuhlanganise naloko vele bekhamba labangavela nako angephetheke zivi Nkosi yami njengesakhamuthi selive njengekuyala nekunanxusa esizweni sakithi ukuthi phela asingaphathani kahle sibalaleli kwathi ukuthi kanti uthi sisikhuluma la msakeni sichaza into kumbe sibuthi imbuto kanti uthi sekuba khona abaphatheka kabi umso ukhulunywa kabi lomunye ukuthi uyaphapha unjani kanti phela usuke naye asebenzisa ilungelo lakhe lokukhuluma nekuvotela kuvetazo yabo sebonga kumbethe mhlawumbe kanyela ngamfundisi nawe emlangeni kuyafuneka sesi uphendvule lo mbuto
what is a Christian? Yini umKristu? Ngoma kukhona tindvo lekuthiwa tebuKristu kanzi atisito. Ngalelenga mhlambe la kaphendula lo mbuto lo, what is a Christian? Mhlambe ke siyawukhona ukuthi sikhona kwehlukanisa tindvo ngoba nangu nje mbethe uyabeka la usiye sibaya kunjani njani lokho nalokho tikhona tindvo le mhlambe uNkulunkulu angadithanzi ene uyadisho la vili lakhe ukuthi yini la ngakufune qhubeka mfundisi ungabonga ukuthi on a lighter note ukholwa simelane akulwi neBuve nangisona lighter note ngisho ngamabomba ngoba kunezinto lengitiphawulile ukukholwa akulwi neBuve ngase ngithi nje amagama ukuthi yonke iculture ine potential ekuba powerful ekuba unique nekuba dynamic nekuba sinful ukholwa kulwa ne-sinfulness ku-culture but the powerfulness the dynamism the uniqueness it's part and parcel kwingxenye yami kuyindlela yokuphila lele ngibona ke mina ukuthi ngize ngikhulume ngalesihloko letinto letenteke emangweni letinto letenteke eveni kuwo onke lama levels tiyabususwa lobuve nathi bususa lobuve sitawusala siyini ngase ngibekisa ukuthi la bakhuluma ngeculture bathi it takes one generation to wipe away ukususa iculture sinye nje situkulwana so ungabuka ke ukuthi thina sikuphi inyalo asisasone emalulwane sesingilenje into lekubita ke ukuthi kube khona kuva nekusukuma inyanza leyo akube khona lesikwendako uthi ke lomnye lapha leBhayibheli libhalelwe eAfrika uyabekisa ke ukuthi kulobola dakuthola kungena umfelo kade udakuthola eBhayibhelini futhi emazwanda yakwenda lokho uthi belumbi abakwadi lokho uyasishayela inombolo yethu yesi 24061010 inombolo yala studio lo ishayelako unafuna kuba ingcenye yelo luhlelo njengoba nangu lokhona elayinini siyakumela ngone sawubona okay 24061010 inombolo lo sishayela kuyo kulohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo ukhumbule silapha nababe Stanley wakadlamini lo ngumphathi we arts and culture itindzaba ke temasiko netemakhono ekhaya eSwatini siyakumela ngone sawubona ehlelweni ninjani maka siyaphila simelane ngokaNkosi mina Nkosi Embembe uyathi lento lekhulunywa ngumlangeni la ungazuthi angayati igodi ngetigodi nakunemhlangano wemango lokhu lakhuluma ungathi kusha kazi akusikusha kusibulele nya kunjengalamagama esiswati hey asafe kakhulu isimelane ngeke ukukhumbule nje neBuve uthi halamuzi ulungisa awu nyalo impela ngathi singathini ngize ngathi mina kuba bemsibi lo Shingani ngathi umsibi kungaba njani sekubhalwe nje kumapheshana njengalesikhathi nakutheleka le-AIDS kwakunemapheshana lasifundisako laxwayisako lacondzisako njani ungabe umlangeni langase akumele nje loku akucele lapha angacela khona kubhalwe lokwemapheshana isikukhanze ngoba lawe HIV bese wakhanza noma nganguphi naletikolweni afakwe lamapheshana kukhona lebekungalunga ngemsanje waNkulunkulu ngoba uyabona naye ukuthi siyalungisa ebengasilungisela somandla ngiyabonga kakhulu mbene siyabonga Nkosi siyabonga make ukuthi ube ingcenye loluhlelo ngicela ukuthola lomnye umlaleli singakafiki kulugqogqoteni 24061010 siyakwamukela emsakazweni sawubona lishonile baba naba bemazibuko na stand Nkosi yami sithi asibonge mabandla nhlabathi
ngithi asibonge kumlangeni noma kungikuthi sekulukhulu ukuphindela sibuyele emuva kakhulu lokungibona kusikhipha kule mihambo yethu imali kuke wakhuluma umholi welizwe ngalamanye amalanga wathi kusuke kuthatha ngazithi thine lokungibona ekuthengiselaneni bekudalwa imali kani thine Sive semaswati sasivele sithengiselana ngalesinako langabe unemantongomane wawuthenga kulone tindlubu ngobe kakhulu bonkosi lokungibona kuyimpilo lehlula impilo yonke kudla ungibona kuyimpilo yomuntu asesiswini noma sangaphandle futhi imali nje unawuhamba nayo uyele eJosi leyabithi bafike bathi akusebenzi lalokho kodwa ke lipalish labo konke lokuyethu injini nemandi kuyasebenza mhlaba wonke ngandlela lefanako seke letinto siguqulwa ngokuthi laba ngibona basiguqula bakha imali ke sengiyoke lekungiyona ke seyibusa impilo yethu yonke ngoba lamasiko njengoba akhuluma nje stand nemasiko emasiko ayafa nje siyawabuka bekunemicwasho lakithi umcwasho bowakha ukuthi emantombazana abe nekuthi phatha kahle kulekelela abatali ngokuthi uma ngabe ube intombazana lengatiphathi kahle licala layo liyawutekwa nguyise ahlawule endlunkulu kwenzisa nje kuvalwa nyalo kuthiwa ungabusenzisa singasenzisi kwenzisa sibulala lilungelo lemuntu ngiloko nje inkosi yami lengushoko ye-VV mandino la siyabonga kakhulu baba Nhlaba ngicela kusasogcina bese ke sesiya isonga kwalomuhla 24061010 sekubula ngwarehlelweni sawubona siyaphila baba njani wena ngibale sikhuluma naye ngoba nkosi yami kanye ngithulana Nkosi esimelane mina ngekwami kubuka nangithatha lezi inkulumo zabesibeni lapho kube kuya ngami noma ngengwami kubuka thina sihlo sahlala iBhayibheli lento ngathi labantu lobabhalela eBhayibhelini bonke laba profeti laba semabhayibhelini lento ngathi ingelozi akusitho ingelozi ngokubuka kwami sebabhala abantu nabo bangemadloti ale kulawa amazwi la khona angidilisi iBhayibheli kodwa ngekwami kubuka sinele sesithethe lokhu kwale eBhayibhelini sesikhonda kona kanti laba nemadloti alawa amazwi laba babakhona khona nathi sinewethu amadloti ngila emasikweni kulethi inkulumo talomuntu omdala sithatha lokhu kwebani sikufake la kulokwena kanti phela akufanele kube ngiko konke lesikuthatha ngekubuka kwami asibuke lokhu lokutabusebenzela thina singamaswati asisitho lesive salaba abantu angathi ke umuntu omdala lokhu lakhulumile nje kube sihamba ngalonyawo lwakhe angiboni lokho ukuthi ngabe sikhona la sikhona khona namuhla kube bekuya ngakhona nananginalo loceda kuphuma Nkosi yami kube noma lababukelizi baholi belize bazame kube nendlela yokuthi kumbe kungene la kulesive la kulo ngalamithi inkundleni kungene ikakhulu la etikolweni lemfundo yalesiswati sesisakhe sibe imfundo njengalokhu sathatha imfundo yala babekuhamba sikwende la ekulokwethu kwesiswati kube imfundo simelane nemshindo loluba khona kulesimo lesithila phansi kwaso mhlawumbe nokune sikuvile Nkosi umlaleli umsarangwane isikhathi sesiphelile ngidocela kunika babe Stanley Dlamini umfundisi bese sobuya nesivalo Nkosi siyabonga kakhulu Mnguni sibonge nasesiveni mhlambe kwami kwagcina ngaba ukuthi sinelithemba Mnguni emaswati angalilahli lithemba ithi ngwenyama nayivala sibaya ithi kuyawumela noma ngaba kuhle emaswatini ukuthi vele lemfundo yelive ibukisiswe ukuthi lamaswati iwabekaphi ikakhulu kade endzabeni yesibaya ngoba
sibaya sifana neculture noma ke singiletinye insika te culture ukuthi na ungathi uyasidefine nyala ngaba nema definitions angaba lebo 20 ngoba neculture nayo lo ukuthi nje tive tisetimbini na nyalo sikiya Ukraine ngeke ngikhulumise yaka Israel ngoba isebhalbelini leyo but ngizama kuchaza ukuthi iconflict iculture lo mnyubanga nje ukuthi thina ngangamele ngasila mhlambe ngakumele wasila lo munye ubanga ukuthi ngani thine lokwethu ngibukela phansi kane futhi engasila ithi ke ngwenyama kuyawumela ukuthi lokhu lokonke lokubitwa ngokuthi kutinsika de live lethu konke lokubukeka kutinsika de masiko ethu kuyawumela kungene etikolweni kufundziswe lokufaka ekhatsi letinkundla ngoba le culture ila khatsi kuletinkundla sithi ke emaswati angaphele manje ngoba naselikhulumile libhubese siyethemba ukuthi kudeve lonke lifuna litsinzeke Inkosi lemlo kunene kuphela sifana umfundisi asibonge simelane sibonge kuyo umlangeni kusihlonipha bekhona sithembe ukuthi mhlambe mathubana kamvumela angaphinza kuye efike lentako ngibine simelane ngekuthi ube sihamba ngalendlela yeBuve lemasiko ethu ngabe le gender based violence ikuleli zinga lelikilo yini ngoba nabaqabana umfati nendoda baqabana umfana nesingane babalekela kuphi ngoba kube kusekhona lokwakithi ngaba sikho la sikhona khona ufuma kumdala asidibane lokulandzela mlaleli ngibabe mazibuko na babedlamini Stanley lobuya Arts and Culture lamelibito ngemvelo kaSimelane kulohlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo inkosi nayivumile sihlangane evile daku ngesikhathi lesona nawo kwalomhla sithi usale kahle Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo.